Eluhlelweni Dibekele Sive ligama lami ngingumlando kwaKobethula. Ngiyakuvusela ngiphinze ngiyakwemukela kulo msakazo iChannel eMaswati. Lomuhla Maswati lamahle siyobe sibuka indzaba leqhamuka kule Commission of Enquiry. Make Flora Mzebele lebekavele kule Commission of Enquiry lapho abeyawukhala khona ngemntana wakhe Thembi kwekuthi solukwamenze lonke lifa lemyeni wakhe umnumzane Sikhakhane wakaDlamini. Into ekhala ngayo Make Mzebela kwekuthi umntana ugunyatwa noma ke ugunyatwa yiwill kwekuthi angathatha ke tonke tintfo teyise wakhe, kepha ke lokubhlungu kakhulu kwekuthi Sikhakhane abenebafati labane noko ke lababili bashiya ke emhlabeni bantwana balishumi nakune 14. Kanti ke kuthiwa iwill ngiyo leveta kwekuthi bantwana kumbeke labatawuzuza efeni lakhe bancane. Kungaleso sizathu Make Flora amikiseke umntana wakhe Thembi kule Commission of Enquiry kwekuthi asebawukhulumisa naye indzaba. Lokubhlungu kakhulu ke kwekuthi efeni laSikhakhane Dlamini dinengele into lebetikhona lokufaka ekhathi emaloli ekulayisha sihlabathi, lokufaka ekhathi tindlu tekucashisa lokuthiwa ke dingetulu kwelikhulu lekuthiwa uTigwamanzile Thembi noma ke umntana wakhe Thembi. Lokukhona ke kulena ndzaba ukuthi Make Flora ufuna kwathi kwekuthi kwenziwa yini kwekuthi noma ke indvodza yakhe noma ke umyeni wakhe anike bantwana labancane leli lifa. Maswati lamahle indzaba ngalokugcwele iyalandzela. Pele 15 minutes. Zibitili dubs ne malama. Mamla yeshiba. Thembile sikane kase. Makhazi dubs sephuma. Sombeke dubs. Simbeke ke bonakala sonto. Umndeni onke bese wadi. Umsebenzi umgcwabo. Ngitsibandla lengwenyama. 6 days esibondini. Ngithole icingo lokukhamka kaMaster. Ngithiwa uMakhosazana nemdluli. Ngikhiphe esibondini 6 days ngisebenza. Ngithe abantu abambonge asho njalo nebami njalo ababe ngabakhulisa. Abantu singu sihlale office. Sibingelele wamdluli kahle. Apepeti siwili. Kanzi wili siqale kuyibona emathuneni. Lasindwa bababi. Themba yokutisa nalo mangolo omncane babambene kuthi babe kunewili. Mangale live umntwana womphakathi bantu bebanganga ngehlabathi. Kepha ushumunye emndenini kaKhakhane lo mkhuhla Thembi ajabulile ngokufa kwethu. Naseke esibuyele ekhaya siyaphinda lapho semthola office elikhulu lenkosi yakangwani liyangibida hawu angaqithi nje na 10 days ngicine isibani handlele ngesiswati bebekhakha mabadi into bantwana ngespeed shone khona bebethisi wili naye njengaThembi lona tisa make ukuthi umufi babeSikhakhane lona ingaka nigwelindlu uPhethembi lonke lifa lakhe. Angifuni ungibude, angifuni ungiphendule. Ngibani loyo? Master. Makhosazana nemdluli. Ngivele ngithi kubantu abami asambeni. Yeah. Mina abantu abami ekhaya. Shayela umndeni ukuthi sengiphumile esibondini ngikhophele office enkulu kaMaster. Lethu ngitshela ngewili ukuthi konke ukuthi nje babeSikhakhane. Kanti singakafiki lapho sengigadele kunye songibhalile umntwana Thembi emaphepheni ukuthi mina bengasiso umfaki bengisisebenzi sophisa umqombothi lo lunganye nje bandla lenkosi ngini lo lunganye lenkosi lomqombothi ngasuke ngishitwa ngumgwaqo sengenyukela ngenhla nje basikele emabhodi bakangwani manje lenkosi le village ngakho khona ke la beka bakakhona labantu bakhe babenyaka bathi makhosikazi kule manje
abafihle khona kunakaleke emalangeni amahle ukuthi namangali bekhakamisa kwaqine kanje ngaso ngaphandle ukuthi kusho office yekhulu ukuthi ngiyathingeka ngosi Flora Mzebele umkasomabhizinisi longasekho emhlabeni Sikhakhane Dlamini ukhala ngendvodakade yakhe Thembi ukuthi iyashuba konke kwemiyeni wakhe ngekuthi ugunyatwa yi-will liyashiwa nguye baba Sikhakhane. Make Flora uthi leyo will yacala kubonakala iphethwe nguye Thembi emathuneni nakufihlwa umyeni wakhe. Sikhakhane Dlamini washona ngeminyaka wa 2019 mhla ka 18 August nanoma bekane bafate labana washiya babili bantwana bebalishumi nakune tidlude kucashisa letingetulu kwelikhulu amabhizinisi kufaka ekhathi kulayisha sihlaba lebekatiwa ngayo kakhulu. Flora uthite nakagula umyeni wakhe lamanye lamaphilisi lebeka wasebenzisa lekwathiwa Watfolek Thembi ngiwo lambhidlita sibinzi netinso. Nami ngakhona kule funeral ngalibona lephepha liphephetela ngathi buta ukuthi lo mthetho welive uyakuvumela yini ukusesemnyama kangaka tinyembezi tsegcwele emehlo kuwo wonke umuntu ukuthi kwende njani sahanjelwa nguna umjeka welikhaya sonke sithembele kuwo yaphakama vele kwabonakala iphepha lindanda lapha etindlini tegcina emaswati emathuneni Ngithethe ngibani? nguye sister Nkosi ukuqhubeka nje kulenza akahambi babe uyagula ngiyamthatha Nkosi sihamba ngale nge4x4 yakhe le grain akahambi nemntana Nkosi Masithela usengaqala umntana Nkosi Masithela gula siyahleba nje ubhidlita endlu le ekhaya eDuka gogo la ngayidedeni siyakha nje ngifakela kule contract yakhe lapha ngiyalekelela njengababe kimi ukuthi ngizawuthola insipho ngithathele ilicense yokushayela ngiyamchuka umlangeni uyayithinza sekukhona lokungaboni kwabokena gogo ekhaya usaphila kukhona lokungabonisani kahle ngasolinye kodwa amhlola lo muntu omdala babe lapha ekhaya noma bekhona abatinkinga ekhaya vele tahlala khona emalangeni ngamnikisa kumntana Nkosi Masithela uveta lokho ukuthi ukhona la khala ngako manje amuve nakathi ngifise Nkosi kuhamba ngoba lena indle emalangeni yake yethu nale yala kaNgwane ngishiye le tindo timenge mungu kodwa kukhona lokungahlupha kungahasani lenge ngikhone kukuveta kulabantu abami nakuye gogo ngoba asiboni ngasolinye ngikhumbula kahle nangaphosisa umntana wakhe umntana Nkosi Masithela base bacela kagogo lapha emasondweni ukuthi mina njengemntwana ngiphuma tawuphefumula umuntu omdala ngoba mina solo ngemathunjini ekhaya Nkosi cha bandana Nkosi njengoba ayibeka umuntu omdala kumatima usimangalisa kakhulu kusimalangeni akhona phila ukuthi lo ngangathathe wethu umlangeni angakwenda njani kube se uthola uthatha iproperty yemuntu omdala asaphila ngoba ngathi lo mthetho uthi ukubona bona abantu abadala nangabe benda labo lo will ngeke nayo ize ifake yena yedwana leso enyuka solo ashona umuntu omdala ngenza bayakhe sisi ngingaboni ngasolinye lesingathi singakake sangenele endlini kagogo kufa kuye ukuthi engabe kwende njani kangaka nale will naye master kuhamba njani ngoba into iye ingenelo endlini ngesiswati sathi thini njengabantu abadala basaphila kodwa nakubonakala uvakala babe nje ngiyakhumbula khuluma ngemabhasi nangikhumbula kahle amabhasi njengoba ithinza gogo ukuthi kunemali yami lephumile lafika ibeka nakumntana Nkosi Masithela lenza uthi imali yami iphumile iphume ngesencele kanti abantwana bakufuta Nkosi usaphila khumbula ukuthi ngilapho babe sekunami bangikhipha khona Nkosi inzala lenza baba Nkosi lephethe lo muntu omdala madima kangaka ekhaya ukuthi seningadliwa ngimi ngingwandile aphila babe noma sangekho babe kodwa nakusenamaki Nkosi yami emhlaba kufanele ukuthi ngikhonse emehlo amahlabe phasi Nkosi angibethi futhi kutokukhuba Nkosi ukuthi ngiva liyangibadele khamisa sesisuke siye emakethu sinawe umakwakho kude mina ngikuvundile ningisibongile nje kude ngikuvundile ukuthi sisi ngisuda kumakwakho nanyalo lebe ngikubuda nje
bengikutshisa ukuthi ngicabanga ukuthi nawe mawungakhuluma iqiniso ngiyacala noma kwesibili wangibona enkantolo kwesithathu wangibona enkantolo ngixabane namasisimanayo ngakhuluma nakhona phindze wangibona enkantolo lapha la besibito kuthiwa yini enkantolo lapha Eswatini. yes Eswatini ngilapho la ngibuke khona imibuzo njengoba nalamuhla ngithi ngicela ngiyabonga ukuthola le platform sisi ukuthi sikhulume mina angathi ingqondo yami ithatha ngokuthi ngishite egcine ngathi mina nje ngicela ukuthula Nkosi angikho ukuthi ngidawubala ukuthi bana wathini kwentekile sisikonke but sele nami ngisho lokho nje ngithi bengishide ukuthi khulumisanani namake njengabantu labadala nikhulumisane ngoba kube nine nahlangana njengabantu abadala ngicabanga ukuthi bonke la besithini sidala mbakwenu ngaba sikafikile asike khona ngifuna ukuthi ke mfana kithi namuhla sisiwami uma uthi nawe uyasitolela nami ngiyabonga lokuthi uyasitolela amaphuthene ethu onke leswathi kuvele la mina bengidele nje tonke ngathi amali bengingakedi futhi ukuthi siyilo mfana kithi nami ngisho ukuthi yathi ngiyatolisa mankunyathele amen. Masotla mahle sisabuke yona ke indzaba yayo ke i-Commission of Inquiry yama ke Flora Mzebele leyawukhala ngemntana wakhe ngasifakela ke yona ke ema-comments enombolweni 76073020 ka WhatsApp sitawukhona kwekuthi sikhona kubona kwekuthi ingabe nini ngicabangani ngalena ndzaba chubeke mtsamele yona indzaba namhla nga mina emathuneni bekude bekangikhulumisa ngoba Judge Fakuthe bekakhiphe sijubo sokuthi abatomqosha ngala kuhamba kwakude besakhulumisa mina nje bebahleli bonke baligulinye mina ngingakhulumiswa ngumuntu ngangime lapha ngitocela nje ngingcwaba babe ngimbona ashobela phansi angina will iwill enginayo wathi Master Mdluli yebo Nkosi nginifotokophele yini wasifotokophela sonke wasinika kude la ngazange amnike nale mangifike emasundlweni wafike makwakhuluma ukukhohlwa ngoba make sowukhulile uyakhohlwa wakhuluma la ngibita umgijimo wasemasundlweni wathi bangibita emphakathini ngeda ngiphethe iwill ngafike mina ngalalela bathi maka akaphindze akhulume konke la khulumile mangingekho wakhuluma make wazama ngathi mine bandla lasemasundlweni ngumake wami lo ngilama nangiyabhuti lomkhulu ngiphethe naliphepha nali lelashiwa ngibaba esikhakhani walithatha motha sigodo walifunza wathi yebo Nkosi niyalathi leliphepha leli bavuma walifunza wathi kude lesingakuphikisa la ngoba ufile lo muntu lobhale leliphepha base bathi bacela kuhamba bathina asiphumule basawushaywa ngumoya 10 minutes abangethukanga kube ngiyabhalwa ngathi mangibuya ke kulo 10 minutes bathi angewuke ngiyongiya esikolweni emasundlweni basafuna ukukhuluma nabo bakhuluma nabo 30 minutes ngimile lapha esikolweni sasemasundlweni ngathi mangibuya bathi siyabonga bonkosi sesente konke lesingakwenda ngiyabona ngathi ukuthi bese sineva kaMaster ukuthi banawuthini beka ke wasuggesta Master Mdluli wathi uma ngasibita namake singakhona ukuhlala one room sikhulume angathi noma ngiyakhulumela ni Master wangibita Master ngalokukhala lenkwendako wathi Ethembi mangakubita namake wakho nibe noyithula office siyikhulumeni kahle lendzaba ungavuma yini ngathi into lengayijabulela kakhulu nemfundisi Shodi wake wenda taba wathi ucela kusihlanganisa namake washayela make wangalibamba icingo waze wayekela ngivindzaba bathi Shodi wathi ute ebusinessini utongibona wakhanza inyoka lenetinhloko letingithebe ngahleka ngafa bathi wabaleka Shodi ngathi mina hawu umfundisi njengoba une deliverance lengaka bese ungangideliver ngani nathi inyoka eting7 wathi kanza mnyama but
Ngiyacela licolo mina emakwami. Ngiyacela ukuthi sife namakwami. Sikhumisene umlotha. Uma kukuhle kuye. But leli tshela ngibophela lona. Ngicela sihlale kumake lisuke kimi. Kude labangakusho ngami. Ngalenye ilanga bathi kimi enkantolo mina bengilala nababe. Ngabonga mina ukuthi ngilala nababe. Ceba khona bathi cebe silima. Ha. Mina sengivela okukhulu. Mangingaxoxa la lingashona. Sengiphethwe iBP nyalo ngisawunatha iphilisi. Ha? Liyakakhonko ke. Awu Jehova. Maye bakhulumela kakhonko. Ngisebenze 17 years kakhonko. Lobunjinga labangibita bona. Hayi ngingingagari vele. Because nginema brains. Angisebenzi ngenhlitiyo ukuthi ngifuna kudla namuhla. Angathi nalo asesilenze ifile lami la kakhonko ngobona singeba. Ngeba malini. Bayangisukela bo commission. Bakhuluma nje labakuthanda kongathembi. Into lengibusisako ngoNkulunkulu lo lakhathi kimi. Lo ngento asolo ngichabi kanje. Ngisolo ngisafuna abafanyanyana labancane. Uthi ngale bangi. Manje ngiyeva lo Agule. Wathi babe ashone ngelisonto. Ngemsombuluko. Bosisi wami. Angathi noma beka khona insisi sibongile. Bekunamananji bosisi wami lesitalwa ngimake. Kwakuna sisi sibongile nasisimananji nasisicolile lo bekalawa kamanyathi. Akhala ukuthi bamhlubule etinzilo yena. Wafike wahlubula umbhedze wababe lafe baba lala kuwo. Wahlubula konke timpahla tababe bathi bathunywe ngimake. Babe afe ngayitolo nga12. Ngathi ngiyabuta ukuthi nendani. Nendani nje nibendani babe. Ngangibuta bani. Bahlubule amashiti bahlubula tingubo. Wabanjwa sifo senhlitiyo make mbuyisa lokhu bekuthu abitwa ngesilwane nyalo. Ngamgijimisa tibhedlela. Wathi makagula sekune COVID. Dathi tibhedlela timthatha lokhu makahlekisa ngayathi ngammixa ka 5 rand umfatwe enjini. Kwakuthi option nganginayo ngammixe look commission. Wafike washona. Ngathumela abantu ngathi abayobikela make ukuthi ushonile make mbuyisa sitomgcwaba la khaya. Bathi batangikhomba. Ngahamba ngaye emkhula mina. Ngayocela ukuthi ngicela ngcwaba lithambo lababe. Ngoba mina bengi-understand ukuthi umfati wababe, benga-understand konke lokunye. Bafike emkhula mina bathi angimgcwabe. Ngamgcwaba. Ngathi ngiyocela imali yokumgcwaba kaMaster. Kwaba ngumhlolo. Kwathiwa ngibhale ama-expense ukuthi ngidowendani. Kweqala kude bengine hands on mina ngoba bekangcwatshwe ekhaya kubo. Laba kube bebashaya bathi kufuneka ini. Ngagcina ngisebenzisa imali yebusiness. But wanginika Fakuthe. Nakhona wahlala eoffice umntana Fakuthe ngikhala lambi kwakhe. Wangibhalela ukuthi libhanga linginike imali ngizongqwaba lambuyisa. Wahlekiswa ngalambuyisa etotitoti. Wakwabona umfata ongcwatshwe ekhaya kubo ngiyamangala ukuthi makuthi akalotshelwa ngamakembuyisa kalotshelwa makembuyisa. But ke Bonkosi nawe ngimusa la selitsitsini. Lenzaba ayibekeki kahle. Make lichiba uthi uyalati ukuthi echibeni akungeni. Wathuma abantu abakhe bawuhlubula umbhedzo wababe. Bathatha tonke impahla tababe. Makangcwatshwa babe kwangafakwa ngisho kunye. Kwathiwa khohliwe. Ngoba vele bebatakuthola njani ngoba babe bekakhulume namamncane nami ukuthi ufuna kufakwe nethuneni lakhe. Ha ngibonile umhlolo mina kaDlamini. Ngiyabonga. Mina yamdvutsa yafa yalala ngekuthula. Ngihleli nayo 48 years. Ngayingcwaba peacefully beyine bafati nebantwana abangi17 bayeda nje nakini bathi make sicela ini ngikhiphe ngibanike. Thine la sigamulwe ekhathi. Ho. Commission ngiyaxolisa. Inhlitiyo yaphakama mangikhuluma ngamake mbuyisa ukuthi ngamngcwaba kangakabhlungu kangakanani angumfati wasikhakhana. Le rent yakhe waze wafa akhala waya embabane wathi uyobuta alifayela balithethe kulamdlulu wathi uyobuta athi ngondliwa njani mina uze wafa holelwa ngim 10,000 angathi utawubisela lokubuyela etsitsini ukuthi yini lo mhlolo lesibona kasikhakhana
kuthi make angahlala etafuleni esitulweni sababe agiyeba bantwana agiyeba bafati afuna onke emakhaya ngisho lela lomunye umfati awu cha ngiyaxolisa bandla lenkosi bengicela kuma kwami bengicela nelinxusa laselitsitsini noma lasenkanini uthi alisakhe sibandana baba besikhakhana akukhulunywe amaqiniso iwill ikhona iwill ayikho iwill singayibeka eceleni ngoba babe sowalala sikhulume but as long as bakhuluma info lengikhohliwe mina ngikhuluma lenkukhumbulako angeke sifike embili masifika kaMaster nakhona kwakulandzelela bhukuncamiso ukuthi akuyiwe kaMaster make lo athi yena ukhumbula ukuthi bekuna 3 days wachaza Master ma before afunza iwill wathi ucabanga ukuthi iwill yes4 noma yes3 I stand to be corrected nalokwenda bhukuncamiso aye kajele iwill yokugcina yabhalwa ngijele akaqali babe ebhala iwill bekangaqali ngale uwabhalile emawili bayakwathi and angadi lokuthi bakhohlwa njani ukuthi babe bekanjani lokuthi bhukuncamiswa gijima ekajele ngilokuthi le will leyo beyibhalwe ngibabe ejele ana babe esikhakhana labathi bona namuhla babe wafundiswa ngemibhalo will mina babe wangicela anebulukhuni nebantu abalezi wangicela kucebe ukuthi ucela ngitomsida angizange ngishikishe tandla mina ngafike ngakhona kumsida baba kube namuhla solimile ibusiness yababi legacy yakhe bona bayangihwaye mina ngibambele legacy baba esikhakhani njengaloku kuthiwa akafunzanga le business bekayiqhuba ngemali yerent mase kune short ngoba umhlaba uyawuthenga esikhulwini imoto tiyithonke malanga bekasebenzisa le mali yerent labayithatha yonke Master Mdluli wakhipha incwadi lethi li office laba besikhakhane la kubhadalwa khona irent aliqhubeke babamba umhlangano bomnakethu bathi bangake balilethe imali eoffice la kunamkhona angizange ngize ngibaphikise ngisho kanye noma ngibajubele ukuthi ngiyibuthelane irent letinye tiqashi tihleli mahala ngihle ngiva lapha ukuthi thina sibhadala ngoba sathi noma masingakayithembi ngibani lotasibuda masingakayingimake ngibani lotasibuda ezingikhuluma emanti ekhaka make mbuyisa bekabhadalwa ngimi kwathi kuleli nyanga lephelile bathela shukela esigulumbeni iTLB ngathi ngiyafika ngakhanza isibhadla sigulumba kude lento ambuda ngikhiphe 52,000 ngalungisa sigulumba ngayekela ke kubhadala emanti kamake mbuyisa ngathi ngiyibhadala hayi ukuthi ngiyekele ngiyitele imali bengicele la ku commission ngacela ukuthi ibusiness yababi yafa banginika kaMaster 200,000 angikaboni nokuthi usebenteni ngoba kude nale ngimsolile ukuthi sigulumba sicelo ngibani ngashukela ngemgcibelo bengisebenta ngaso ngemsombuluko ngasikhanza sibhadla sifala kahle lakhathe engineering angadi ukuthi bomnakethu bafuna ini namake wami ufuna ini kule rent lengaka la ikwelekako leng70 bani noma leng100 and bani 1000 angathi noma usayithola ini ngoba tetinye tiqashi tihleli mahala ibhili yemandi escalator oyi3 lamakhaya lenye ifuna 28,000 lenye ifuna different months because tiqashi tangeniswa lamkhathini kwathiwa tilwe nami it's very unfortunate ukuthi bhukuncamiso akekho nasisimana nje akekho ngabe ma controller alelifa laba besikhakhana nyalo nje as I speak iloli athachiwe emgaqweni because kune influence lengayi understand ukuthi buyapi nyalo nje kusasa kungena i agent application
ngifake 10,000 sengimfaka kwesi3 uthi mangakhanuka nje lo bhuti babe wathatha iloli wayimikisa ka HPC asaphila nga2018 wangayilungisi wangayendini solile kakhe le loli ngiyalukhlema 300,000 ngithi mina wani ngoba le loli ayikalungi inkantolo yamgranta uthi ake tato attach ngide mandla uyithethe nje ngiyaliloli nayi sephepheni baye advertiser ukuthi yathengiswa kule viki lethathu uthi uthengisa amabili I am willing ukuthi ngiwe phansi bajabule abantu abakethi ukuthi ifile legacy yababe esikhakhana angeke kufe mina but le ndlela labenta ngayo make lenta ngayo ibhlungu kakhulu kimi ngoba ngabe ngiya kumake ngiyobika ukuthi make na inkinga ngawungena ngithini kwathiwa mina ngumbulali namanje kuthiwa ngumbulali uyati uNkulunkulu njengalokuthi make uyakholwa nathi siyakholwa sonke but bengikuthanza ukuthi ngiyibone ilegacy yababe esikhakhana isebenza nanyalo futhi ngiyayithanza ukuthi ikhona noma ungendlula namuhla ngishayelwe ngishifu wathi usentani wena usihlexisa ngelive esikhakhane bekangakwendi lo wathi buyito buthi plaster ifika ledu lepalini lagezi ngashayelwa ngilomnye babe elisushwana wathi usentani wena iriver kude kasikhakhane ngabuthi river ifika ledu ngiyayikweleta as I am sitting here because kude imali but bathi beva buhlungu kubona ilegacy yababe esikhakhane ifa ngiko kugcwele umhlaba labakithi ke bathi unemali gcwalisa umhlaba wenda njani ngiyithatha ngiyabonga bodlameni ngicela kunixolela ngemoya wami wonke ningibusise ukuthi ilegacy yababe ngiyigcinile uma nifuna kuyithatha abuyele lobuye elididini ukuthi abayithathi mina ngihambe ngiyohlala kami ngiyiyekele but the reason why my father abeka mina I've got the potential babe before afe wangibamba sandla sami bakhona bonke wangikhawula lala kubethela la ligama lakhe esikhakhana ngiko futhi ngafi le business yakhe but lofuna kuyithatha kubo I am willing sebangihluphekise kakhulu bakhuluma istory lekungasilo liqiniso ngiyabonga commission cela kuma la Sintibonele masotla mahle kwekuthi ingabe kwayangani kwekuthi umthana wamake Flora kubeke akwamanze elitidini ingabe kuteni lokunye lebeka ngakwenda kilo ke lelifa leyise wakhe kubantu abakubo bonke kanye nenina wakhe lena indzaba masotla mahle leningayibuka ngalelinye ke liso kwekuthi ingabe indzabeni leti nje yini nine leningakwenda nakungathiwa ke sengini indzaba masotla mahle lebesiyibuka yakheke make Flora Mzebele lebeka imikisa kule Commission of Inquiry awukhala ngemthana yakhe Thembi kwekuthi iwill imgwenyata kwekuthi akakwamanze lonke ke lifa leyise masotla mahle indzaba mayichubeke ibe yinhle nisale kahle